Ну и, как всегда, перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu į parką. Я пойду в парк. Aš eisiu į parką. Aš eisiu į парка. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi į моkyклą. Ты пойдешь в школу. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Jis eis į parduotuvę. Он пойдет в магазин. Jis eis į парduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Она пойдет к врачу. Ji eis pas gydytoją. Jis eis į parduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Mes eisime į kiną. Мы пойдем в кино. Mes eisime į kiną. Mes eisime į kiną. Jūs eisite. Вы пойдете. Jūs eisite. Jūs eisite į teatrą. Вы пойдете в театр. Jūs eisite į teatrą. Jūs eisite į teatrą. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie eis į biblioteką. Они пойдут в библиотеку. Jie eis į библиотеką. Jos eis į restoraną. Они пойдут в ресторан. Jos eis į restoraną. Jie eis į biblioteką. Jos eis į restoraną. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Jūs eisite. Вы пойдете. Jūs eisite. Вы пойдете. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Jūs eisite. Jie, jos eis. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Jūs eisите. Jie, jos eis. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu į парка. Я пойду в парк. Aš eisiu į парка. Aš eisiu į парка. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi į моkyклą. Ты пойдешь в школу. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Jis eis į parduotuvę. Он пойдет в магазин. Jis eis į parduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Она пойдет к врачу. Ji eis pas gydytoją. Jis eis į parduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Mes eisime į kiną. Мы пойдем в кино.
Mes eisime į kiną. Mes eisime į kiną. Jūs eisite, вы пойдете. Jūs eisite. Jūs eisite į teatrą. Вы пойдете в театр. Jūs eisite į teatrą. Jūs eisite į teatrą. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie eis į biblioteką. Они пойдут в библиотеку. Jie eis į biblioteką. Jos eis į restoraną. Они пойдут в ресторан. Jos eis į restoraną. Jie eis į biblioteką. Jos eis į restoraną. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Jūs eisite. Вы пойдете. Jūs eisite. Вы пойдете. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Jūs eisite. Jie, jos eis. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Jūs eisите. Jie, jos эйс. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu į парką. Я пойду в парк. Aš eisiu į парką. Aš eisiu į парką. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi į моkyklą. Ты пойдешь в школу. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Tu eisi į моkyklą. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Jis eis į parduotuvę. Он пойдет в магазин. Jis eis į parduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Она пойдет к врачу. Ji eis pas gydytoją. Jis eis į parduotuvę. Ji eis pas gydytoją. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Mes eisime į kiną. Мы пойдем в кино. Mes eisime į kiną. Mes eisime į kiną. Jūs eisite, вы пойдете. Jūs eisite. Jūs eisite į teatrą. Вы пойдете в театр. Jūs eisite į teatrą. Jūs eisite į teatrą. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie eis į biblioteką. Они пойдут в библиотеку. Jie eis į библиотеką. Jos eis į restoraną. Они пойдут в ресторан. Jos eis į restoraną. Jie eis į biblioteką. Jos eis į restoraną. Aš eisiu, я пойду. Aš eisiu, я пойду. Tu eisi, ты пойдешь. Tu eisi. Jis, ji eis. Он, она пойдет. Jis, ji eis. Aš eisiu. Tu eisi. Jis, ji eis. Mes eisime. Мы пойдем. Mes eisime. Jūs eisite. Вы пойдете. Jūs eisite. Вы пойдете. Jie, jos eis. Они пойдут. Jie, jos eis. Они пойдут. Aš eisiu. Tu eisi.
jis ji eis, mes eisime, jūs eisite, jie jos eis. Aš eisiu, tu eisi, jis ji eis, mes eisime, jūs eisite, jie jos эйс. Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.